Aceh hinup pancu, syariah hinup perla, batalion hinup pedang. Nyokan berita pura-pura syara. Maka di tayo sama-sama akan tak bersatu. Ngeposting ulang beritanya supaya terus buat singkong dunia. Beritupu di masyarakat Aceh luar-luar bahawa Aceh hinup pancu. Nyoti dekalan berita pelanggaran syariah hidupku. Cina kalan beritanya. Pelanggaran syariah Islam esok elu ipegahnya suatu kewajaran supaya Acehnya maju. Hana perlu maju Aceh punya syariah Islam kelanggar. Demi Allah lu pegah, han akan maju han akan maju bumo Acehnya menyahanan puo baksud pedang syariah. Nyan berbati. Tapi lu contoh Brunei Darussalam syariah Islam pedang nanggro BO bisa maju melimpah kaya. Jino kan kadang-kadang ulai kai cuci. Cina kalan kan yang dipegah di Haji Umar best. Senator di Senayan ini, wakil tayo Haji Umar langsung rantang. Hana perle pegat atra nasional hino melanggar syariah. Nyana kalan best Haji Umar, kalan bertanya ulom. Maka di syara ngeposting ulang, nge-share beritanya supaya itu pula ni bangsa. Aceh tidak baik-baik saja. Aceh dinik pancu dengan bacut-bacut. Allahu Akbar.